Ebusia wonim se challenge bi ekoso election yi mu a obi ani nyama so challenge bi ekoso na challenge no ekoso wo afi bia ye beto aba bia challenge ekoso nanso nkrofo adwen nyama so challenge no eye aduane ho challenge na akoso ama BAWUMIA de ne ho agimu amene o kase BAWUMIA koso wo mamu awo fufuo mi be yi video na cho no ahwe wani so na wa hwade ye me se challenge we eye challenge bi a eye fufuo challenge banku ka challenge ana afen so bayerechi eye aduane ho challenge na challenge we aye pampe MPB akwaji maami bi bayira ochi atiaman all because of obey reading the vote nti ya beto amani nti wakwaji bayire achi Ebusia MPI ekohwe ni oye NPP ni enya no nkwa eye napo a onu so free NPP onu so akodi lie akosa lie ama onu so agi plate eni atre a wo chadwuane emen krofo all because of so obewi ni abaninti hwade Ebusia enso honoma eya honorable bi so ye fe no honorable Simon KwakuTete onu dia me kira banku no akọ drive wakodi ba mi bi banku akama na nkasa goye mama goye mama kanjane wapa goye mama Ebusia enso honoma opemu na nkasa mu eye nanado onu so de ne ho agimu onu so eye aduane akwakodi woni pem all because of say BAWUMIA bewi ni vote nti ono so akwakodi di ewoni pem ono ne yere hwade Ekamia ye say as election year bia no empanifo no wurewure afiefie mu agigi nkrofo nyuma eyema wo mo omo fi say no no di bewi ni enso hono ma NDC fo so atry bi ebusu enya no kwa ye nyina beka ya last 8 years eye John Dumelo ono so echi nkrofo fie eboa wo mo nyuma sa ma obowura choba bia fe enso nyame ye choba ama ono so da de san akese myensen wo John Dumelo ejina so ewo fufuo ni nyina ama wo mu di ye eye last 8 years nanso John Dumelo manto amano olusu ye sanso na last 4 years nso obowura choba bia ye friend no bema nkwancha oba eno so da de se akese be ye nsia aye wo ho no na ogira so ewo fufuo ni nyina ewo mreko eno so olusu ya o manto amano ekamia ye se ase Ghana fo ani atipa omo bedede wa nanso ye nto ma enso hono ma NDC ni bi so awono so oye honorable onu so akwaji maami bi fufuo ejina so awama no odi pe votes food challenge we ekoso abato afibia nanso this year de ase eyadu twem adinsemo minia mi be yi video bi akiro mi si BAWUMIA nkasa nso no so de ne ho agi challenge hey this MPP maybe so akwaji obi fufu awama no omo gina so wo fufu ni nyina wo mreko a omo ndi bio all because of about wonti what is say dia wo what is say dia wo ko na wamo le mano unjiri mano na wo isra unjiri mano yes we mu nyina omo na susu say abato no omo bewi ni esanse omo ye dia pe vote na me bisa omo say omo we fi say John Dumelo last 8 years ojina choba so wo fufuo da the same akomaku nsia nanso olusu ye sanso na last 4 years John Dumelo ewura efie makomaku 82 ni nyina fufuo nko a nanso olusu ye this year John Dumelo osi fufuo nu onwo bi Ghana for no yes and so honuma o BAWUMIA so akwa kodina fufuo so abo mreko a wendi bio all because of abatoti hwe chane na da na me bisa omo say omo gina so wo fufuo yi na wie se abato ne so na se yeto na so omo anwi ni a omo sikom de ye campaign omo fufuo omo wo ye ene moam de bo ankrofo we nyina omo ye ne dan ana anu ti wa wonim se MP bia ba be wo fufuo amawo a se wo ye choba ana se wo ye duane bi eton na wa be gina so awo fufuo amawo se abato ne du so na se olusu na se wanwi ni a minia ne sikasa e ho no kwafre na fa ne be choba adwuma obeye isanse ni botoma ye dra